salam dinachu. If we say banana to a bunch of bananas, what can we say knowledge to? A bunch of bananas, a bag of bananas, a bunch of knowledge, a bunch of grapes. ስለዚህ ሲ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛው ጥያቄ if we say successful to prosperous, we can say crucial to, friendly, amicable, important. They are all important. Crucial means very essential or important. ካላችሁ ትክክል ናችሁ። The question that she asks me always is always. The underlying word means ማን ይሆናል ማለት ነው? Vague, clear, difficult, easy. Wow, ማን ይሆናል መሰላችሁ? ዲም ይሆናል። ቢና clear and easy. Always means clear and easy ካላችሁ ትክክል ናችሁ። The last three questions. The road is not immaculate that we cannot travel on foot. The road is not immaculate that we cannot travel on foot. ስለዚህ spotless, immediate, falsy, all. immaculate ብቻ ነው ያልኳችሁ። አሁን ለምሳሌ መንገዱ በጣም ጽድት ያለ አይደለም ማለት ነው። ጽድት ወይም clean, extremely clean or spotless ማለት ነው። immaculate ሚኒንጓ ምንድናት ማለት ነው? spotless, very clean, tidy ካላችሁ ትክክል ናችሁ። immaculate mean that very clean, tidy, spotless ካላችሁ ትክክል ናችሁ። The girl was very coward to tell the evidence to the police. The word coward means brave, hero, terrify ካላችሁ ትክክል ናችሁ። Callous is too insensitive. Helpless is too blank. Callous ብለን insensitive ካልነ helpless ብለን ምን እንላለን ነው? Callous is too insensitive. ኢንሴንሲቲቭ በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት ይላል ያገሬ ሰው፣ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ካለስ ማለት ርህራሄ የሌለው በቃ ምንም ተከፋ ምንም አይለም፣ በቃ ለሰው ርህራሄ ደንታ አለመስጠት ማለት ካለስ is too insensitive ምንም ኬር የማይሰጥ ማለት። ሀፕለስ ማለት በቃ ባድ ላክ እንደማለት፣ ባድ ላክ ሀፕለስ ማለት ባድ ላክ መጥፎ ዕድል። ስለዚህ ማነው መልሱ ማለት ነው? bad luck ካላችሁ ትክክል ናችሁ። thank you for watching this video። ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። ሰላማችሁ ይብዛ።